Ebusian for my mom, Aquaba, and found Ghana Sam TVGH, mesro like, comment, subscribe, turn your notifications so that anytime you post a video with Seria, we sound like heavy. Then I make a semi Kwame Nkrumah memo me hunu bi. And na time even ye day Queen Elizabeth she's 1953 June. As me hunu some no kura no. Omo my caps bi as a coronation cap. Enti amam go nyina no me hunu ne ekosi na se wo hwemu a Ghana ya mani hunu a ye hunu sese nyina omano enya nkoso bia no egina fa kono after the independence 1957 eno ena mpapa mu ne nchichimu ba ya Kwame Nkrumah bechichire human resources enyansafo wa esenka omunu nubu omano achiro nyina gumu ena o declare no se wo ye what you saying president forever. Na mo amemo no kase onu ye buye no mo de mo hunu o me ya na o mo de factories no osisiye no ebri mo ni so na sese mo amwo abrochire no na se mo amuntu kwanda no ukọ abrochire a enya aban ene sisi factories you se economy ne eya individuals no ene sisi factories na ama adwuma ama sentimamufo no so wa aban kas wodi ne sika sisi factory yokoba se etmigu enu tine Kwame Nkrumah ne factories no gben osi ni na rollers no betane ye na rollers no motane ye ne de ayi Mahama ne supporters no adwen papa bia ni omutirimu a omu de ya tentrihu na hye omutirimu no on say Kufuor ba otane ozen Ghana Airways hwe Ghana Airways no ne ko ba say before say Kufuor ba no nyina no na akoye say eka eda so because she as ye free Kwame Nkrumah epens no nia eko ba say wonye CPP ni a ubuku a say e booked ubuku flight na say overbooked na so ekwan dem o na say mo agi bra bonsa na wonya ticket ana say wonya plane no afo enti won betnet na ho sa overbooked no na bedu se plane no to no na bra bo mo hwe amunsa nkan no na plane ko empty service no na anya attractive no obi abafo omusa ba empty na feka na de ba ne kase se Kufuor na ton ya ekwan ya ma no efiri ye ton ye no na factories me bleba rollers ton ye de andisi fo no moso na de me pese me kama no kosie ne se mebunu ya mo ho no moti Kwame Nkrumah ho asem a anya se nu ansem se wodi independence usisi factories no busa se amemo ben na obuye na ye nkoso ma obia na se enyi mu amemwo na obuye sika esen ko di siesie o ma no enu no di siesie ya na se okosiesie amanfo amanso enti momomone na ho me kasa with experience ena no so ena nchen Rollins bae no wose wonte asese atandefo wosika enti ase hia nyina na adwuno esua ni wonim edisan abakosem efise asante yeni bue ansa na kwasi broni oba koko edisan kuyawe no asante ne gina eso timba no a na yede ko amanone no enya sika me yede hwe o ma no e wa santimem ne fa wa santimem ne eni santimem kura no asantifo no ko ho na yakwaji asase ne adokoko no ene gold enti o mai ne nyina so nyina ne se na sika semu no egina asante koko yede hwe esimfo no asante koko tamo mo no mo ko school free no ne enso yetua sika
ansane yakɔ school enti no enka ne ekoban se sa amammo no a Kwame Nkrumah eyi mu no a amwaye no wamfa democracy anya adwuma no busia no musa bae omo so democracy no ena champion ekotu no ena nam so ba Lawrence a time Lawrence so time ba no wan so democracy mu no de nepe ena okunkum asantefo ajaako the testimony all can say yachiri won mko no so Ashanti man kill him eno mbontuo no nyame enchade a ene wotinkwa mu edigani eba ni se yehia nka bomu na omano akonanim sebi abrantie wususu anase abusua bia wususu na se wo emba bese nan wo fie ho na uyiyim se wedi emetano edi nkoso beba o manum o lisen fie ho dabi ne momom nyina yakro utitu om nyina pa de nyina no asundwe ewo efie ho sa pepe na amanyo ya tisenia Mahama no mu ebu oman senka wonye yimu se wuyewe no kan nyina bomwa enka bema enkoso aba omanum kwasi broni ni nkoso omo eye nyina ne se wono no obeba be aban bi afiri ho a abano womano omubu abano womonye warisan enemies adisan atamfo problem ay wakasi Kwame Nkrumah ba ya wose wa wonye CBP ni bia no we enemy of the state ene say Mahama no mkurom dindindi no nanka se bi waba obi ebu ma no enipa we nyina usu huni wuja amana pro boso san kwhye ade foforo asi ade foforo na wo hwe ase no eye kro no na wo boyen na wo anka se ye do ko gina tribunal anim no wo fa ho adi na wo de odisan otan ni atirimodne abebu ma no na sebi population wise ani bibia mu no senka ya mfa asantefo amfa ye ho ambo mo independence fo no Kwame Nkrumah nyan no a enka asante aye kra behwe yesika ene de ahwe wo sen ma no ene ye ne aye yesika siesie ye man na sebi se wotu kwan na se wokọ baabi na se wonti wo no mukasa unso ukọ ahohia mo papa sa pepe na tie se mo traps no amoba asante memu nyina no senka na mo ntia asante kasa no ene nka mo nne musa nka mo wa ahohiam na nka nyame aye mo adom mo kan asante twi kron den buza mo musa mo sa ade ntina mo tisa kasa no asinsen mo bae no ahoho asante fo mamba bitnan ye mu ye ene mo aye kro because unu obi kan kasa kro a onya doma no kan sa akwantuom mo bae mamba bi atena na enne tumi no abedi mo minority ho a mo hwe dwuma mo didi enti Ghana mabunu no especially what say sa the base for no ya momo bosese a kire wote wotumi no muda munkai 2028 no sane Mahama wo bu ni ma no a wodi tribunal ne manema no anya dia election beba so wo enti yese mo bompa ya kasi senya mi epeja nsa because to me no a efiri wo say parliament wo mutimi approve nkwasi asembia no Mahama yo de ope no mo bompa ya na Mahama opese wotuna olisan konyanso afebo wonso onim nyanso de ebu ma no enfomso ba wonyintum no rekwhye ne opponent enti momompa ya se nyame beboa ma election etimi abaso because over declare state of emergency ya kase was san dia kwatena so was san pe empuenum na se atumi nyam ebedini sa Ghana fo mo wie ya no aha be se North Korea untimi mpu abantini kura mne beba no ubi abantini beba otuo
NDC foi kache say yeniska na yenua bayiti ho say Nanado Dankwa Kufuor use ministers bibre but she has forgotten say Nanado Dankwa Kufuor use 326.9 million to govern Ghana. Mahama ya say the government yeketwa no will use 2.711 billion. Why na ebo Ghana foka? Why na ya kromfo? It just exposes them. In the mutu me betna be kache say fuwa mo di fuwa san be ye case study kache say amanoni ye tumwa ina se be sasu tufuwa mo Ghana ha, but it was Mahama who stood on the podium simpienim gina mu kache Ghana for say a war AC war Russian in Ukraine during the Nanado Dankwa Kufuor era no e binto Ghana hanum say na se bi amafuwa la kwashro ne won se wontimi fa for enye campaign biu. This is the kind of thing, sir. NPP for ne can. You can never defend. This is the kind of thing, sir. What is NPP for no can? You can never defend. You can never defend. But who be who NDC need support and he say fact yes sister king because of who NDC need no na ko defend it. How can you defend in some na lady nekano? How can you defend in some lady can you? How can you defend in some lady king? How can say e minimum ye wo opposition no ene na Kufuor or ni ministers or the woman buo mine no or you shoot 300 and something million Ghana cedis editia wo moka NDC ane ye wo opposition yenti bida sa dentina na Kufuor wa appointing Kufuor bebre into your say your money sika because of wa appointing Kufuor bebre ninti no o money sika no betam edi atua wo moka inti na ye complaini emrema na MPP wo power ene nyankopon wadomu MPP efiri so NDC na ba power wo ba power no what me ati ministers ne so kama ama bibia koyie sika wudi tua wo ministers ne kan eye 2.7 billion Ghana cedis eye more times 3 eye more than times 3 than in na Kufuor edi tua ni ministers no ene ne ya appointees ne ka na Kufuor dia ne kura no edoso kura che president John Mahama dia no onu ni hia kura achi o you shoot 300 and something million ene no oditia wone ne wo mu bu o man no ene oditia wo moka wo baaya wo ministers ne kitwa bi o but what me atam 2.7 billion Ghana cedi na lady ne ka kira wo say MPP ni NDC no why no betena so a obo man ne ka why no betena so a ochi o man ni senachi why no betena so a omo man ne ho kire na o kan we ya wo say o chanto say MPP ni we e bringe sa fact we no timi use fact na ekita no ka asem a wo so ye MPP ni nti wagimi onka ne kore asem ya lady kan ni kore bempa na enim asem na lady ne kanu wo ye NDC ni how can you defend e better than what defend it e better than what defend asem na lady ne kanu because obi aba betra so na wa appoint ministers bebere na ye mankata complain say ministers ne doso ni entia ministers ne doso ni hiane ne say obeka mo man ni sika no de atua wo moka eba ne say o man ne beboka ani ntini ye complain you ena nyakopon wa ya adom na MPP afiri so MPP firi so a wo president John Mahama ni NDC government wo ba power wo ba power what me ati ministers ne so kama what ministers ni so wie ya what am 2.7 billion Ghana cedis wo say eno ni yedi tia sa ministers ketwa na Kufuor dia ne do so chen no
wo sit 2.7 million eno ena wo ditua sa ministers ne ka enso na me ka sei na Kufuor appointing Kufuor bebre ne ye ka ho asemu but the disika ketuwa bi no ditua